Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu aleyküm hürmetli atalar, afalar, ağa eniler, qarindosh bavurlar. Mana bugungi Muhammad Ali enamizning bu videoro'yigi barchamizning ko'nglimizda bir jibitib, ko'zimizga jas olib kelgandagi haqiqat. Bir kuni bir ulkan ziyoli adam shig'ib olib angima aytib ne buna islomiy to'y degan? Ay odan göre uyat doğrusunda, adamgerçilik doğrusunda, meyir doğrusunda söylemeysindir mi dedi. Ağayınlar bileyik, uyat iman bar yerde bolat. Adamgerçilik, iman bar yerde adamgerçilik bolat. Sol için Allah subhanahu wa ta'ala Allah'a bolgan mahabat versin. Bizden en ülken kaderleyten ata anamız var. Buna hazırga, ahırga, oraylıktegene ata ana balam deb ömür süret. Tiyiste bolgan bir mesele var. Balanı imammen terbiyeleyik. Balanı imammen terbiyelegen ata ana inşallah rahatga bölünür. Men hiç qanday uzağa barmasdan özümün ömrümde bolgan en ulkan mesele var. Öz ömrüm, başka birovning ömrü emas. Mening şişem mening 2,5 yaşında dünyadan ötken. Biz 4 bala, 4 kız kalganmiz. Sodan akemiz özünden 25 yıl 30 yaş kişi ayelge uylengen bir ret barıp kelgen. Mening ikinci şişem apkeli singildi bolgan. Apkesi deputat bolgan. 7 balası bolgan. Mening şişem tuğmas bolgan. Bizge gana qaragan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Apkesinin akşası öte köp bolgan. Biroq bir kuni şişem barıp surasa tereziden kaçıp çıkıp ketip kalgan eken. Sodan ol kişi bizdi baktı. Biz şişemiz ben akemizden hiç kaçan uçkanını körgen emesmiz. Biz uyda akemiz bolmasa bilinbeytin, şişemiz bolmasa bilinetin, şişemizde izleytinmiz. Sebebi şişemiz bizge öte mehriban et. O kişinin ögeyligini bilmey östük. O kişinin ögeyligini bilmey östük. Mening negizgi okuğumada sol anam sebepçi bolgan. Okup keldik. Akemiz aytatan, eğer şişelerin renjitin bolsa, men senderden razı emasman. Allah senderden razı bolmaydi deydi. Biz oslayça östük. Elhamdülillah bir kuni bazarda jursam bir jigit magan qarab, sen özün imamsın ha? Ya imamman. Sen ata ana doğrusunda vağız aytpay koy. Ay nege? Senin şişin ana tuberkulozdan больницада жатыр koy dedi. Men жүрегім селк ете қалды. Мен aytdim, есің дұрыс па? Мен шешем үйде. Desem, betin құрсын dedi de ketті. Sodan oylanıp kaldım. Qalay mening şişem tuberkulozdan больницада жатады. Sodan oyladım da bul apkesi bolsa kerek deb oyladım. Sebep şişem ikö bir-birine uqsaydı. Sodan maşinaga minip uyga barıp şişemdi aldım. Şişemdi alıp tuberkulozdan больницага keldim. Hiç kim bilmeydi. Sodan men ayqaylap izlep жүрüp en bir hiç kim qaramaytan bir bölmede jatkanını taup aldım. Sodan köterip alıp kelip vrachlarga ayqaylap
Бәрін аяққа тұрғызып, оқысыны жуындырып, шайындырып, неге жақсы жерге жатқызып қойып, айттым, үйге алып кетейін, мен қарайым сізге. Анаммен бірге отырас дегенімде, жаңаға шешемнің әпкесі жылап қалды. Менде де бала бар деді. Құдай маған 7 бала берді деді. Бірақ бүйтіп бала туғаннан ит туған артық екен деді. Барлығы өзімнен деді. Балаға тәлім тәрбие берген жоқпын деді. Баланың иманына, намазына қараған жоқпын деді. Сіңілім, саған рахмет деді. Сен тумадың. Бірақ мына балдарды иманмен тәрбиеледің. Сені қарашы, өзінің анасынан артық көреді бұлар. Сондай-ақ ата-анада иман болса, балдарды иманмен тәрбиелесе, ол бала ешқашан ата-анаға қиянат қылмайды. Ол әрдайым оны жақсы көреді.